Hallo, ich wollte mir das von dir noch einmal wiesen. Ich weiß, ich heute in der Latz gewesen, ich den Pizza deeg merken. Und da wir so viel mitgekommen. Meine Frau, die kocht mir auch 4 Jahre, schmeckt das so schön. So, die wird ich noch einmal wiesen. Das sind Saas-Dinge, was der Markt braucht. Und das ist kraxe wichtig, wo in der Merken, den Merken der aus, was der Markt ist. Nur ich wiesen, was der Markt macht, wäre das eins von den ganz schönsten, original Pizza-Deeg, was man da in Italien gemerkt haben. So, sehr einfach, wat je bezig wat alles maakt. Okay, dit voor het eerst. Hier hebben we 1 Drittel Küffel warmes Water. Hier hebben we 2 1/4 Teelepel Hefe. En hier hebben we 1 eetlepel Zucker. Hier hebben we 2 1/2 eetlepel Olivenoil. En hier hebben we 1 eetlepel zout. En door hebben we 3 Küffel meel. Nu willen we deeg maken. Het eerste wat we wel doen is dat we hier een klein beetje warm met water en een kampje naar juichen. Doordat we de heven aan. En dan doen we dat zeer fijn hier, wat de alle fijn verdeeld is. En dan willen we dat een stuk 10 minuten stoom laten. Waar het afhangt te schuimen. En dan is dat eruit. Het nächste wat ik wil doen is, we kunnen nu zijn dat de heer vangt aan te schuimen. Waar we een klein beetje meel nemen, waar we een klein beetje smater merken. Wacht, dat is dat. Dat fijn het smater is. En dan wat we dan doen is, dan gaan we dat hier meel nemen. We hebben hier 3 Küffel meel. En dan gaan we dat dichtrijden. Dat suiker waar we hier nemen. En dat zout. En dat olivenoil, dat wordt een beetje later. Nu worden we dit steeds hier, maar een beetje zo van een beetje dicht te geven. Wordt een beetje zo van zijn meest krijgt dik te worden, een beetje fijn dicht. En dan worden we den olivenoil en den zout maken hier. We worden dit nu een beetje doorgesneden, maar een klein van dicht te geven. Dan wordt het deze, dan wordt het even te maken. Ja, nu hebben we maar vrij een beetje dicht. Dan doen we dat zout hier aan. En dat olivenoil. Wenn man dat zout te voet staat, dan merkt je den heefde dood. Dat is wat ze zijn. En nu hebben we deze deeg gesneden, wat een zeer smakkig later deeg is. Ik weet niet, maar dat is wat toe is. Weil man meer meel of water bij dan doe je dat. Maar ik weet niet, wat den wordt laten, want dat is wat een smakkig deeg is. En nu hebben we den zeer kneden. Ja, nu kijk je maar, nu hebben we deze hier rein schweikig gekneed hebben, want hier nu met één stuk 10 minuten of zo. Nou, we gaan. Zeer fijne deeg. Nu willen we den hier in de kam nemen. Een beetje meel leveren. Ik ga een paar dit door. Nu willen we den posten zetten laten. Weet je, dan willen we den, wat den verdubbeld is, dan willen we den doel doen. Dan doen we den ijs opnemen, laten we in de bak maken. En dan willen we vandoor weer. Want je langer de ram staat en ruwen dat, je schijnt je maar beter smaak krijgt. Zo, door. Nu hebben we den teig gedrukt. Nu willen we het smaren zijn. Oké, de deeg heeft hier nu een stuk 2 stunden gegaan of zo. Dan hebben we een beetje stit. Oeh, dat is wel fijn bloesig. Dan willen we den en lust naar stoppen. Dan willen we den ijs opnemen even nacht. Van een stuk 12, vielleicht sogar 24 stunden gaan laten. En dan morgen, daar willen we den brokken. Dat wordt zeer fijn pizza deeg geven. Nou ja, dit pizza deeg heb je dan nu 12 stunden am ijshoop gelegen en door zich verheeft. Oh, wat dat is een fijne deeg. Ik wil je zeggen, dit wordt gruwelijk. Fijne deeg geven. Snijd je den hier een beetje fijn door. Oh. Ja, dat je nog een beetje schijn met deeg spelen. Ja, nou wat we dan doen is dan doen we een feierbieter maken. Van eier feierbieter. Ja. En dan merk je daar runde balls van. En daar werden we die gewoon laten wat die grauw gewoon zijn. Dat kunnen vielleicht 2, 3 Feierstunden duren.
und das braucht auch gleich. Wenn je wel von der Pizza merken, dann merkt ihr von der Deeg, die bloß so lange unten, was ich ein paar Mal verdoppelt habe, einmal der Deeg, dann noch diese Balls, oder diese Zweibackjes, wo ich wissen, wenn ich alle Feuer fertig sind, und dann, was ich dann da. So, wir haben hier schmacke Balls gemerkt, da das hier ein klein bisschen bemehlen, und dann da wir hier näher, und dann da den Klipp in Plaut trekken. Und da werden wir die gehen lassen, wo je sagen, wenn die schweren haben mehrere Stunden gegangen, die waren so fein, puffig und abgepufft sind, was sehr schmacklos. Und da, was wir dann tun, ist dann nehmen wir ein reines Handjuck, spreiten wir die Onion, und da lassen wir die gehen, was sie sich verdoppelt haben und noch mehr. Und dann ist die Pizza dicht rein. Na ja, dann, ich glaube, die ist gewesen, wo wir machen, da wollen wir keine Pizza dicht machen. Ich weiß, das sind verschiedenste Sorten Pizza dicht. Einer sagt, das ist Paste, der andere sagt, das ist Paste. Was wir haben, nu will ich noch eines abwiesen, wo wir schnetje dicht machen. Ich habe in der Reihe gewesen, und ich wollte bloß ein Video machen von Pizza dicht und schnetje dicht. Und dann, weil ich dort gekickt haben, dann wollte ich ein Video merken, wo wir tauben dem Deeg brocken, die schnetje Deeg und die Pizza Deeg. Und nu wollte ich wissen, was wir zu brocken mit den schnetje Deeg. Das nennt sich Biscuits, Buttermilch, schnetje. Nu wollte ich wissen, was wir zu brocken. Okay, da wollte ich wissen, was wir alles machen, das schnetje Deeg. Hier haben wir 2 Köffel witter Mehl. 2 cups white flour. Hier haben wir 2 Teelöffel Backpulver, 2 teaspoons baking powder. Hier haben wir 4 Teelöffel Backsoda, 1/4 teaspoons baking soda. Hier haben wir 1 Teelöffel Salt, 1 teaspoon salt. Und hier haben wir 3/4 Köffel Buttermilch, 3/4 cup buttermilk. En hier haben wir Butter. Dat braucht 7 Eatlöffel Butter, 7 tablespoons of unsalted butter. Das ist eine Butter, was nicht salzig ist. Nu wil ik wissen, wo wir das tun mit der Butter, mit das Deeg addieren. Wir kicken mal, das Butter, den habe ich für 20 Minuten im Freezer, dass den wird zum ersten eingefroren ist. Und dann tun wir mit der deijch mit dieser Lachkes, da ist es. Dann ist der fein. Fein, kijk mal, wir wollen 7 Eatlöffel haben, so ein Butter steht, dann knete sich da sehr durch. Das ist ein bisschen Arbeit, aber ich will ein Ding sein, da will ich sehr lockere Schnetje haben, Schnetje Deeg. So, da. Nu haben wir von ungefähr 7 Eatlöffel und da werden wir Deeg machen. Na ja, da werden wir diesen Schnetje Deeg machen. Hier haben wir den Mehl. Wo ich all das drin nehmen, das Backpulver, Backsoda und das Salz. Und dann wird das sehr schmackig hier, das ist das. Und dann da wir das feine gerevene Butter nehmen. Dann knetet sich das da, nu wird das sehr durchkneten. Aber das ist ein bisschen erst so Gravel. Ich will Ihnen das wissen, wo das ist, weil das ist sehr fein durchgeriert ist. Und da wollen wir die Buttermilch machen, da wollen wir Deeg machen. Okay dann, nu haben wir das Schmack durchgeriet und dann müssen wir jetzt, dass das von der feinen Gravel ist. Und dann da wir die Buttermilch nehmen, das ist auch sehr, sehr kalt. Das ist sehr important, dass die kalt ist. Und da wollen wir das addieren, weil das ein bisschen feiner Deeg ist, den werden wir nicht zu lang kneten. Wegen da verschmelzt die Butter und dann wird das lang nicht so locker. Was wir sehen, dann da wir hier ein klein bisschen mehr kahle Buttermilch machen. Einmal fehlt dort. Ja. Und wenn ihr nicht Buttermilch habt, was ihr dann kann, dann kann ihr ein bisschen Milch nehmen und ein klein bisschen Erik machen. Das schmeckt sehr so. Einzige sagen, sie kann nicht Buttermilch kaufen, wo sie wohnen. Dann ich das Milch nehmen und dann ein klein bisschen Erik machen, das ist Zitronensaft. Da, kijk mal. Da, nu wollen wir den Deeg merken. Das Messkracker rein, dann wollen wir nicht wissen, wo es drin zit. Da, setz mal. Nu ist der rein.
En die wil je niet te schrikkelijk kneden. Bloß dat het eenmaal alle fijn durchgeriet is. En ja, nu is het eruit. En ik word een beetje om ijs opnemen, dat de bad en alles zo fijn eigen blijft, dat het koud blijft. En ik ben nog niet gereed voor het eeuwige alle, nu wordt het eeuwige alle erin maken, en dan wordt het in deeg holen, en dan wordt het wezen wat we dan worden maken van deze schuin, buttermalt, schnetje deeg. Nou ja dan, ik heb je gewezen, wo einer kan schnetje deeg maken, oder pizza deeg. En ik kon het niet alle, ik wilde het gaan alle top in een video maken, maar dat wordt bloß veel te lang. Dan is het veel schwerer dat we non te zetten in WhatsApp of YouTube. Maar dan gaan. Nu wel we wat merken wat we aan een vlees en kjeese. Dat is een soort deeg, dan merken we den rol weer uit. Ik weet dat wezen. Ik leer wat zeer schijn smaakt. En zoals ik al zei, je kan zo'n vlees gebruiken als je wil, tacovlees, rindvlees, schweinvlees, kaasvlees, wat immer je wil. Dat is goed neef. Dat smaakt zeer schijn en dat is maar wat anders als plus immer eetschakken met schaal of schobelen en tortillas. Dat smaakt alle schijn. We gaan maar nog mal wat frischer maken. Dus ik weet dat wezen en ik hoop je gleich dat. Oké, één ding wat we gebruiken om onze vlees en kjeise maken, dat zijn peperschoten. We hebben hier meerdere soorten peperschoten en hier is een jalapeno en de andere dat zijn dus verschillende soorten, die zijn niet brandrig. So je kan zo'n peperschoten gebruiken als je wil, nu willen we die ruischen. Maar die fijn zwart zijn en dan willen we die gebruiken. Ja, nu kijk de mal. Die zijn onze peperschoten goed. Die willen we er even reinmaken. Oké, om den vleesring maken, we gaan weten wat we alles maken gaan. Hier hebben we pepperoni. En hier hebben we jamon, schinkenvlees, ham. En hier hebben we turkey, dat noemt zich bakvlees van koen. Ja, turkey breast, dat is wat we ook am stuur gekocht hebben. En hier hebben we salami. Dat is ook een soort vlees wat we op pizza opdoen. En je kan verschillende vlees gebruiken. Waar je wel een tacovlees gebruikt, doe je dat. Dus vers, rindvlees, schweinvlees, wat immer je wil. Je kan zo'n vlees gebruiken als je wil. Hier hebben we dan de verschillende peperschoten. Daar hebben we dan de jalapenos. Daar hebben we alle geruischt en fijn gesneden. Die zijn daaruit. En hier hebben we twee soorten witte kjeise. En wat je andere kjeise legt, dan doe je dat. So nu wil ik in wezen waar we dat alle uitmaken. Oké, nu hebben we de peperschoten en de kjeise en het vlees. Alles hier daar. En nu willen we dat tegenaan rieren. En zoals ik zei, je kan zo'n vlees gebruiken als je wil. Zo'n kjeise als je wil. Verschillende grens wat je wil. Dat is niet nee, wat immer je schijn smaakt. Geen vlees, wat immer. Ja, nu kijk je maar dat. Al die peperschoten die hebben hier alle geruischt. Nu willen we den deeg uitrollen en dan wil ik wezen boven de vleesrol maken. Oké, nu kijk je maar. We hebben hier een runde deeg gemaakt. En dan we hier een merd, een klein kampje nemen, kraken een merd. Ja, dat we dat een beetje gaan aftekenen. Ja, kan dat zijn. En dan doen we een beetje geraterd color. Krijgt ze dat. En dan snijden we hier als het dit dat allemaal uit. Dat het alles plus spetsen ja. Ik wil niet weten waar dat zit, want het is vorig is. Krijgt ze dat, check hem al. Dat zit je einfach stroom. En dan wil ik niet weten waar dat zit, want we met dat vorig zijn. Ja, nu kijk hem al. Dat past erst, waar je zo'n papier staat hebben en deed dat dort, waar niet, dan deed dat bis voets aan de ploot. Nu kan je zijn. Nu willen we dat vlees, dat kjeise hier raam, dan willen we dat toevoegen, dan wil ik niet weten wat het schooft. Dat is het eerste Mal, so wenn het niet 100% is, dan moet je dat meerdere doen, maar een beetje dat kracht verstaat. Toen kijk je maar, nu hebben we dat vlees en alles zo zwak aangepakt, nu wordt dat kampje eruit nemen, nu kijk je maar. Ja, dat zit over zo, dat wordt je maar niet schaffen. Weet je wat, dan neem je dit te start. En dan doe je dat een beetje ongefolden. Graag zo.
Das nächste. Das sitzt, das wird alle verkabeln, aber weißt du was? Das wird gut. Du kriegst es da, check mal. Hohoho, nur ich kann wissen, wo das sitzt. Und das ist rund am das dort erst neergefallen. Wir haben da vielleicht meist ein bisschen zu viel Fleisch, aber wir legen einmal das Fleisch da. Check mal da, nur ich kann wissen, wo das sitzt, und ist ganz vorig erst. Du, so ist das nu. Nu haben wir den Reit, nu haben wir den Ofen abhärten, bei 374 Grad. Dann steckt 20, 30 Minuten, aber das schmeckt brun aus, und da wollen wir eten. Nu kijk mal, nu heeft das Pizzadeeg 8 Stunden waren gegaan. Zit dat smaak, oder zit dat smaak? Nu werden wir einen von diesen nehmen, und dann werden wir Fleischring merken mit Pizzadeeg. Okay, ein Großeier wie die in der Backen andoen. Dann nehmen wir noch, und dann tun wir den Deeg klein bisschen bepenselen mit Buttermilch. Jo, Buttermilch. Als wir dann mit Eier, geschlagene Eier, aber wir wollen von dir mit Buttermilch. Durch 374 Grad Fahrenheit haben wir nu den Ofen eingestellt. Und nu werden wir den am Ofen nähern, wo ich kann wissen, wo das sitzt, wenn der schreit ist. Okay, das ist nu mit Pizza dicht, das andere wieder mit Schnetje dicht. Da nehmen wir, kommt der raus, und kijk mal. Nu wollen wir hier das mal, wo wir noch alle Wehen ein bisschen kjeese naplein, das nennt sich Provolone. Dat is een witte kjeese. En daar willen we, dit waren alles zo dit smaakt zo eeuwig, dan daar een beetje onja. Krijg ze staat. Ja. En dan wil ik je wijzen wat dat zit. Dit is, zoals ik zei, met pizza deeg. En daar willen we den ook bakken. En daar wil zijn wat er schijner smaakt. Schnetje deeg of pizza deeg. Nou, wat blijf je? De eerste is nu uit. Dit is van Schnetje deeg. En nu merken we de nächsten dat we bakken met pizza deeg. Zo, nu wil maar zijn wanneer de schijnste smaakt. Dit zit anyway sehr smaak. Dan moet je dat bloß einfach smaken. Dit is je dan Schnetje deeg. Nu willen we dit maar smaken. Woehoe! Nou ja, dan check mal. Dit is het eerste beetje wat we willen smaken. Schnetje deeg, Fleischring. Zit anyway sehr smaak. Nou ja, da werden wir den mal schmecken. Ich meine, jetzt zit, man wird sagen, ein derner Ring. Das ist bloß ein Pro-Steck von dir. Ich kann viel Vater merken, viel Grater merken. Ich kann hier mal ein sehr kleines Ofje. Da kann ich sehr große Vater merken. Und bei einem das ist Schnetje und Pizzadeeg. Der ist nu krak im Oven. Dan wordt dat later wiesen, wie dat schmeckt. Aber nu krak. Dus ik kan maar zeggen, we hebben dankbaar zijn voor God is, dat heeft er geregend en alles is rein en wasser. Dankschein God en dankschein voor jullie alle. Wow! Ik laat de ring en de andere, die wordt van hier naar alle warm. En zoals ik zei, je kan zo'n vlees wat je gebruiken wat je wil. Je kan tacofleisch nemen. En dan doe je in de meer in de lucht een beetje guacamole of salsa nemen. Zum Eindrucken. Verschiedenste Tjeien merken. Dat erstmal wat anders en dan kook je gleich dort. Wow! Wow! Okay, nu kijk mal, we hebben hier een rundet deeg gemerkt en dat we hier in de merd een klein kampje nemen, krak in de merd. Ja, dat we dat een beetje gaan aftekenen. Ja, kan dat zijn. En dan doen we een beetje geraterd color. Krak ze staat. En dan snijden we hier als dit dat allemaal uit. Dat het alles bloß spatzen ja. Ik wil niet weten waar dat zit, want het is vorig is. Krak ze staat, check hem mal. Dat zit ja einfach strong. En dan wil ik niet weten waar dat zit, want we met dat vorig zijn.
Nou ja, dit is de pizza deeg Fleischring en kjeese. Nu gaan we die mal smaken. Ja, dit is de pizza deeg Fleischring. Ik laat die wat zeer schön smaken. Nou ja, dan is het zoiets. Nu gaan we dat pizza deeg Fleischring smaken. Aber das erste war dann erst ein bisschen sonst nicht. 2022 dat die een zeker, ja. Oh, wir machen das einfach 2 Stück. Bloß sehr schön. Einmal haben. Ja, das ist nu pizza deeg Fleischring. We gaan hier een beetje stitten opzuigen. Ik heb je merkt dat ook. Dat smaakt schijn, zeer schijn. Je kan ze gewoon herd merken en bakken die en frieren die aan en herd je erop en warm die op en hij zeer schijn het middag onkas frühstück. Dit is wat schijn.